еще пока нет. Травмирован пока. Выздоравливаем. Его не помешал, не причина, его нету,
сейчас 3 команды вылетают, получается, да? Ем. Да, да, да.
Asla bana dilip çalışmadı olsa. Direkt olmuyor. Ama bu asla. Canım.
Haydar pas, direkt pas. Emre pasla ilgili mi? Haydar, Haydar. Evet, bir Haydar sakaladı topu. Kim aldı? Haydar!
Поставиш, ако не. Айде, поставим тарчуга, не ме къса. Аз ми се говоря.